kami si sajan nasaki jingpli pa jangka pain club Queens Hotel Jurban de waktu bapau bha ka Bollywood ugoven Arun Ahuja ne ugovenda watla hashwa kani ka jingpli wemeli ka jirang ba sostena sotun ulapha toket bat dawa no DC ka Ribhoi district ban kendang no hadien ka jingno ba dan ka jingpenya bian jangka night club bat ka khalai bian hakate ka hotel hakate ka jingalang plipat ba la sakhiru ka jingdon lang James PK Sangma chairman KMIDC ubadeiru menteri barem ka Sarkar Jilla nelon ka jingpenya ka pain club bat ki riu pa khman na keleng katkum ka jingong uba mebon rapthap vice president ka pain club la panpau baka thong jangani ka club kalong ban kentiu ka jingedei para Jilla bat panthau lat aikam aijam kamtam e shigi samla ka Ribhoi district banaki wei pat ki benta ka club katkum urapthap kala trekam la kumba arpanaitam bat ka dan menta hadu shispa arpsan ngut gi dekhan na ki benta paper as he is being felicitated with a takmo, a symbol of Khasi, symbol of gratitude and respect. Khasi, it's good for me. Lepas kong ngai kejeng kublai try gula, wala la pentai ni kali kami baru sibit lalu naik selong iwan ban play ni pain club, but kami kong ngai kublai kong pasa family jogi iba bisa iba di barok jangan adu mensua iba ailat ini bagi Netherlands akan di family juga pain club kublai ke family dok juga bisa ban barok family jogi bafidal lang bagi ni pain club kum ke family abri kong tadi di sistem jogi atul me myself and all the members of the pain club halu arnai siteng ni tre sitom i pembiang gi kon kisah iyo ila penyo MSC naga slong bat betara siru mali yedu yu sim rat berwet ada program makanya ekstensi do iru nai kublai di kisah baru tu kapain club ba as arnai siteng di tre sitom jungi mantap lawan kesri ber success ya kapain club jungi bat kini kini seperti jungi do ki bam ki badan nang sor pada thai Ribhoi ilala pen ai kam jam lagi hang apa pain club lala pen dong ke family dong pain club but ngai kublai ru ya ki parok rolang ban sendan ban nga iba mandroi and then iba man and iba idi abi de kene jing tristom jungi iyo itu so jingjok jangan dengan pain club ngilala ban register iki member kibade na Assam na Delhi na dulu bro state lalu hadu sispa arbesan na sispa lai pun ki member juga pain club ban kilala kiblaru member ni klaban wan ni कभी-कभी ऐसे ही नॉर्मल दिखाई देने वाले दृश्य ऐसे लगता है कि ये ऐसे ही नेचुरल है परंतु एक दिन मैं दुबई किसी प्रोग्राम के लिए गया था मैंने फ्लाइट से नीचे देखा उस वक्त मैंने फ्लाइट से देखा तो मुझे एक ड्रीम वर्ल्ड दिखाई दिया मैं जब नीचे उतरा तो मेरी पहली कभी मुलाकात वो लोग से नहीं हुई थी मेरे मुंह से निकला कि यहां मैं ड्रीम वर्ल्ड देख रहा हूं और यहां पे बहुत ही खूबसूरती है यहां वर्ल्ड के लोग आ रहे हैं नजारा ले रहे हैं ये बहुत ही सुंदर जगह है और यही वो जगह है जहां पे सुंदरता आएगी तो वो मुझ पे मजाक कर रहे थे हंस रहे थे वो कह रहे थे ये गोविंदा जो है थोड़ा तारीफ ज्यादा करता है ऐसा लगता है थोड़ा सा गरीबी से ऊपर आया है तो शेख साहब से मिल रहा है और थोड़ा तारीफ ज्यादा कर रहा है ऐसा वो लोगों को लगा होगा पर मैं जो मेरे दिल से आवाज निकली मैं कह दिया वही आवाज आज मेरे दिल से निकली है
कि ये जो जगह है, ये जो सुंदर तो है ही, ये और सुंदर हो जाएगी। Itu namanya program ski boywan gas di Governor atau di Papau di Industri Bollywood. Kejujungi ya tadi pagi. Form ini pengen pada kalau apa ini ya ju ejan di pada kepala keren mengenai apa program bahwa bila ai pengen membun na thai boy pada thai boda di kejujungi itu kalau kali pen club jadi kalau club apa Shillong club yang Shillong club lalu kisah berminsua bambun pun senap ilung member ilung ilap in the weekends di Saturday Sunday ilap one family one songkai relax di officer ibu bun di officer iba bun kam berlo sitio hari weekend club one family one bam gitu hari one relax ilap belong di member the fan club di jadi tujuh yang nanti mata la almanai siteng buat mata ngalaman pli mata kasi ada di saki din tanok cagi plus but bersutunat kayak apa pli ni dalam ni ada di meeting of pli ni fan club kalau baywan tugas Governor di wing up to lapangan dan Bollywood so game speaking sama chairman jo IDC but babul si Ndong Saki jong member jo fan club ada mentah yang lala menyo mahasiswa arusan tiba larung member fan club kaleng jelas jong di state jong but di sutunat biru yedan lang Saki lang ni program jongi tahi ijing tu